maka ada demah payosap tua aki nak engkau mantar tuli haji tua aki nak engkau nak mantar bini dua becik ring bini ni kocak sini ila tapak pancen dengan boy ke ada nama pancen dengan bini ni kedua oi kieu kula tapi ke ento te larangan Allah keng sambian sake ateh kelero usap de namun lagi nabi dia boleh Allah mantar sabar jangan Allah tak larang menengku larang berarti kok tentang Allah saya punten oh ngucap bini kita gimana ini jangan boleh kencang orang cang nafsu seseneng menandik bini ratin padahal kadang ngandik bini ratin ini adalah nolenya kein ate beda bini dah bercuba celeng pandek semua bercat semua tekor ki buler tapi nikah tukang pecet pun malam nikah bisa dipakai pun malam katin apa saya coba nama seratin mun saya kiba katok betok seratin keng mun saya celap kak kantong reng bini saya bagus reng bini saya beratin reng bini saya taat ke laki nah keng kiba katok betok bah campur kemana bini nak kakek sapi ajian sakemai kok campur ben bang kelaban sering pengajian pas abareng taufik hidayah epon Allah orang genteng jan saya orang genteng sajan saya baik hidup pribadi hidup rumah tangga sampai hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara salawatullah wassalamu muka-muka ia toraki de seagung aki Allah kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau makhluk Allah beliau manusia tapi manusia seluar biasa saya tak bisa pentingaki ben manusia pada umum pele bi Allah ciptaaki Allah luar biasa basyarun wa laysa kal basyar Gusti Kanjeng Nabi ini ke manusia bentuk epon tapi sifat-sifatnya tidak sama dengan manusia pada umum bunga tor seneng muka-muka kau lepan dengan sejak ia aku sebagai umat epon yang kesedari nurakan Allah manabi tak karena beliau rasa tak milo bau da swarga melarat swarga nikah celak pejeng ke intok kiai pejeng pada ben panapa seteti penyebab ke swarga la apa sebulan Ramadan na pada ben panapa pasa seteti penyebab ke swarga lastari haji pada ben panapa haji seteti penyebab swarga mun iukor kala ben tanda amal sekaterima jauh tapi mun yang kesbi Gusti Kanjeng Nabi yang kesarang para ulama para kiai jangankan kuleben sampian ki anya mah orang santri bagus mun yang kesbi Kanjeng Nabi kalaben syafaat maka karena beliau kekasih pun Allah iman jabi Allah sampai ku aku enoraka tade karena selama orang nikah pernah mengucapkan Allah 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 ika itu arkana iman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maka sampian cetiring cerik ngerti cerik nikah beni karo peseh mun peseh ika imani wajar emas ika imani wajar beda tak wajar cek karo ngucap Allahumma salli wa sallim wa barik alaih luangna pasampian mi pasti tak bisa
Padahal kanjeng Nabi ni ka oning paringi oning be malaikat Jibril Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun asmana sampian Muhammad sebut orang sengiding tak maca selawat mantar tak oleh rahmat Allah. Kanjeng Nabi ada bu amin terkepok siapa ada malaikat saya amin kanjeng Nabi manti tak manti tak manti terus ni kak sampian na'udzubillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nomor telok ngaturaki banyak motor sekelangkong semakin nikah perdana pun orang Arab awal marrah pertama kali Umar bin Khattab Umar nang ke pengajian alhamdulillah mantar tak cerak abid kento tukar pesenan ke Ustaz Imam Nawawi cik terone seirabu narato ben guru di kacang ring lambe maka tak ngucap Syekhuna Umar pokok ngesto maka ngucap Syekhuna mun tak esto rato guru ring sepo rato guru telok cang ring lambe mesti tak kalau payah cerna bangatu alam maka kau dah yakin Roma ka into ben esena bentunyana barokah mun barokah Roma nani ka ese dua bini-bini ni dua macam-macam napa kiai nawiru manazilakum bis salati wa tilawatil Quran Roma ne pasang lampu du bernah nomor situng solat nomor 2 baca Quran insyaallah Roma segenteng ni barokah aja tiaki kecemburan hidup tenang damai makin lamantan laju napa-napa lemantan anyar sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal nikah ki puru mantan lastari kupas sakone insyaallah beliau deki lebih luas boleh dan guna mundur se umum napa se umum mantan anyar mantan laju beni mantan pada napa ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nara umum orang sepada iman ke Allah cuba becek tua muda laki bini sehadir makin tak masuk deka alladzina amanu pada iman ke Allah cuma iman ni ke anak bernah iman ni ke bid'un wa sab'un tingkat nalangkong petong puluh paling tinggi na iman la ilaha illallah paling bebe imatatul ada anit tariq menyimpang penyakit menyimpang duri dari jalan cak masasaan orang cak mata kerja dan orang berarti ki beda iman keng mun orang letak ni seran kau orang la cengkih la nyala arampok kelenon kebetir iman si bebe tak ada sata sanjung tak ada na'udzu panggil ya Allah orang yang sepada iman panggil anapa orang pun iman lo lah orang pun iman lo king mun tak iman sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun pakai ngak bakun beda pengajian bakun beda istighosaan bakun tak ada bakun tak genah panika saya kabar lo saya nak Pak Kepala Dusun Ustaz Sulam Taufik cek bunga karo keng beda pengajian mari pengajian jen saya hunter Umar mari aku Roma mari masepona moto mari ngature Habib mari ngaturin kiai sengak dekuk du malam jen saya nak hunter nikah penting tamang ke suntik sama ni mereka konang cek kenten aku ni geduni ada tak jud
ijak ngucap pengajian tak jodoh le sampian saya tak jodoh benih pengajian tak mujarab neurobion 5.000 benih suntik benih kata sehat benih neurobion nikah sampian sarah kendu penyakit bi Allah itikaniku anfusakum wa ahlikum naruh jaga benah pribadi jaga keluarga dan sampian sampai terlampau de jurusan neraka. Napa jurusan neraka? Bila kewajiban tak ilakoni neraka. Bila barang haram ilanggar neraka. Bila langka de reng sepo neraka. Langka de kamat tua neraka. Langka de kuru neraka. Nampit neraka kapir ya. Jangan nikah saya terangakin nah. Mau natungin swarga banyak. Malah swarga nikah jayapun Rasulullah jalan selapang menuju swarga. Kula tanya orang bini mun mari ini kayak halal haram. Halal napa haram? Muda larang. Muda larang. Lamaran ke sebeniru guna nikah non. Maka tak ada lamar nama ada tak ada bercita tetel foto ayu kelembe nekik dak sekali tak pernah perlu kuda nikah ning lemak mas kabin muda bereket muda sehalal coba seharap naudzubillah salah neraka ki iblis larang durung. Maka daripada kata bunda Allah jaga apa? Jaga keluarga sampai terlampau ke neraka. Muka-muka kalaban beda pengajian, kalaban beda istighosaan, kalaban beda yasinan, salawatan dan sebagainya teti penyebab selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kula laparak lah. Keng saya pesan mi Nawawi ni kula bah nyal kati-hatian itu rata guru kir-pikir kau bah tak antara kau nomor muntangan nak yang kuih jangan nomor tinggi kapan lo sekalian nak tak bisa ijak aja barang minum kopi copontan beri minta kopi lain mana anak kuda nak kopi mesti kosan pun tak tegak kopi nak keluar lah kata mulai keng kula muntra sehat memang minum kopi khusus ningkan 1.300 jangan cuduh kuat belum macam cuma gula motor sakoni dekat nomor situ saya nomor 2 umum jarang daripada pak napa qiwamud dunya bi arba'ati asya pang-pangatunya pang-pangati sakenteng pak bagus dia sakenteng mun beda pang napa awwaluha bi ilmil ulama. Nah ini kan saya pertama paceke pang-panga ilmu na ulama paceke kenteng napa pasekut beda pengajian pasekut beda istighosaan pasekut beda munajat pasekut beda yasinan solawatan menakiban dan sebagainya. Aktifkan lembaga-lembaga pendidikan pakai ada cek para padi som kacang brei som anyi brei pa brei to ikan nyok raas ana pami sama nikah laula ilmul ulama lahalakal jahilun mun ulama neng genteng tak rabu kiai ni genteng tak mulang tak nyebaraki syariat Islam lahalakal jahilun orang genteng butuh kapi nikah kalau dia jaga aja punten beri margana selamat beri margana berkat laut tiaki beri selamat onceng boleh hadir enten hadir boleh. Oh berarti beni mak ke selamat tapi mak kai selamat terus selamat tak orang genteng terus selamat tak bisa genteng maka ilmu na ulama pakade
nikah pang si utama pakak ada make genteng nikah fakir miskin kapi tapi andi iman dan Islam insyaallah tak ngicok orang ngicok ni benih keng kelaparan mun kelaparan ngicok sepere nggih punten ternyata soki ngicok berarti benih ngicok sepere. Allahumma sholli ala Muhammad wasaniha bi adlil umara. Saya nomor 2 montra bagus segenteng torok dari kelebun apel walalihi wasobihi ajma'i. Maka kuda tulan ijar yang Habib ni ke orang pengalaman orang warok takut kelebun jeling tak ada ampun kiai ki guru kelebun nak keng berimtihan oh beres jenuh ikut dia terkeleter mentak teman nikah ku bengan ke kelebun ngocak ibu mentak balik era wandeng ni ke balik era mentak ke umar loncat ke atas bocah kerja kiai makanya pengurus corona namun makin ni bikula mungkin pengajian ni pemurung kula berkah konang kau pengajian berterus. Allahumma shalli ala Muhammad. Pemimpin apa pemimpin? Pemimpin nikah diibaratkan mobil adalah supir. Mau ke mana? Eki bakal mabijatem. Peloros dolao alon jagung. Burung. Maka kuda todus ke supir. Kuda todus ke kelebun. Todus ke apel lah. Mun bi kelebun ate beki malam mangken burung makan nama kalau calok sampean mar. Pekol calok. Muntak jadi tangkap bi polisi. Karena kelebun tanggung jawab karena kita kebagusan. Asalkan jauh melanggar syarat, jauh melanggar aturan pemerintah, jauh melanggar peraturan medis, aman. Masya Allah. Nikah pemimpin. Mangkana ki kula ngucak kebun kelebun tinggal bun pakai tak bujang tahajud, tinggal bun pakai tak bahasa sunat. Tino tak sulam pakai kaki tak wiri cetok deki bah pujuk miptan itu hitok lah. Tak usah. Kau rakyat urus. Embong becek. Disapa aman, panyaman, pasejahtera. Ciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun wafur. Bi kelebun ben apel ampun bagusan ben seleng deui nah. Saya tak karo pengajian sesenika mulai pun ada mami tanda kena kerja singgung bi kiai lah bila saya jenggung ku dah tak pernah jenggung mun jenggung ni susah mun malai wajib sampai sunat saya maka hati-hati kelebun je kamu so kelebun tua aki mun beda tak saya usul mun sampan usul isalah aki bi kelebun dah makai kula lain tisa kabele karena kula benih apel benih kelebun nggih punten terus apa sapa lole 20 menit ken paling abid 5 menit aki se nomor telak dek remah dia kamu tak bijak mun tak atil pemimpin tak saya walau la adlul umara la akala ba'dun nasi ba'da mun tak atil pemimpin pemerintah nah menusah ngakan menusah aperian seberengan aperian sakancaan aperian di masyarakat ikan lengkap batali Islam ni lengkap ada peraturan lengkap pada Islam. Ika imba beda peraturan agama lain cara nak kami mancing iya mi toju iya ning kau ngak kentang nakang berkak pada tapi dalam Islam keng cara nak kami Masya Allah luar biasa tata keramana asim tata keramana apa adem napa boleh tata keramana tedumban bunga luar biasa not ini ke Islam pon wasalisuha bisakhawatil aghniya dunia genteng terbagus ke into kisokina paperaten bang sombong mesti tanjakan ya kisah
masuk ke campur cari grup aku dah masuk ni kuah pai bebe bercanda silakan barangkali ada yang mau nyumbang para nyampi tekun nyampi dia pak kuah ke aja panjenengan kita nyumbang jaipun Sulaiman Ustaz Nawawi panjenengan lakar kita nyumbang kula sombangan untuk genteng tak nak kibentah saya rasa bolong kas desa eson saya rasa bolong dana abadi dan lembaga eson ngerti eson ngerti cuma satu ki ngerti benang tali eson ni aku kaulah engkau mikir rumah madrasah dia jaringan tak boleh gaji tandi usaha maka dari rumah sobat jadi modal insyaallah madrasah ada gunung ke into tak kurang dari 40 juta sampean nyumbang 9 lagi ya bagaya anu keng todus nyumbang 2 pun ceno alhamdulillah maka reng soki ni kaki makuat nyaman mun di antilan reng soki ikain toni kita nampak meni Banjarmasin nampak bos-bos batu bara ni korna kabele katuan bedereng depa gaumur ila kabele ngalaki tuku aing aqua aing menerat ngalak 10 kerdus guna 5 kilo beras du kampen kabele serongkok bede tade genteng sasanik bede tade ni kegunaan orang soki no maka cek saya nah mula beda pengajian nang madrasah siapa tanggung ngeson nah siapa tanggung song kemenah siapa tanggung aingah siapa tanggung tendana siapa tanggung pentasah masya Allah nyaman teh montandi lah bang sombeng ke 2.000 3.000 jalan orang sekampung sampai nolening 2.50 nih serah lewat ring soki lah diantaranya penunjang kesuksesan di segenteng bisa khawatil agniya kisokina dermawan kisokina lampu maka insyaallah cepat mon cepat kula ngucap mun rugi ki pikap insyaallah kempangan jadi kula ke rugi lah kalau tak pernah demen di avansan umpah rugi di avansa ting ting je lalak ni begini lalak je ting rugi tak tangke serena adik pikap ngangkok reng osok kaju betok sampai lemak insyaallah je kuno mun pikap banyak no kayak mana pentai sombongan bah merengot selebet ada setumut dua ada kau ni minta sombongan wai mau ke pacang kelebu nah keluk sambia kelebu dah tak kiburu uning samban saimbong mulai di pintu gerbang sampai ke compong ngerasap sudin uning sampai saya rasa bangun coba hilang sejarah dia saya bangun almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Jazuli bin Kiai Muhammad Hasan Baisuni jadi kerupai winagana kengai sejarah balik sampai uning muntah uning sejarah kalau ende kamu ada bau tak tahu kamu bukan bau kalau ende ka iyor tak tahu bukan iyor kalau tahu ka anak tak tahu ka tua okay. Allahumma salli ala Muhammad sejak laula sahawatul agniya la halakal fuqara mun orang soki genteng cerek kelet-ket apa yang terjadi maka orang fakir dunya fakir iman bereaksi deremah persatuan untuk ngicok kalian banyak maling nih kurang ring perhatian no coba leng maling nikah Allah nak mau didina cangkas nawi tang golongan dinare kan di mata di kaki ya bawa genteng jalan tangan di padahal gas nawi lah tak yang kui lah tak beratuh apel sepo cari ngerembek kenu
Jawa matua rembek kena pada ben kiai sepo atung ketan gujrungguan putrana lempor aja jahat je cepon anak kula mun tak tega ajunan birabu sek ko orang mila tanya ajunan bejak ring abdina pada ceramah ya tahu cong ingki abdina sadar jak abdina ngampong ke ajunan iya cong senika jak ngelepai setuju nikah sabab benga sepo sabab seadaan cepon kitab alfiyah ibu kuah wa huwa bisabkin haizun tabdila mustaujibun sanaiyan jamila jangan lupa lambek pengatuan non kabagusna nih toron ke sampian tanah melekapi apa benda sangkolna nah melekapi ika imah sangkolan mele dulu ke telaloke sangkolan seberleber kuliah di tanah genteng benih mele sangkolan dari babi ini Masya Allah saya terakhir warabi'uha bidakwatil fuqara genteng terus saya nyon tua dek kapakir mis benih kakiai ya kakiai nomor situng king reng pakir miskin kakasena Allah juga mun adu peratuh tembus ke Allah cendengaki okro kakiai sampean marketek reng timur kalabaran reng jenaja anak yatim reng coba minat du'afa ida buaki innama yansurullahu ibadahu bidu'afaihim Allah apa yang pertolongan dek kabulana sabab orang-orang selemah mangkana sedekah nolak petong pono belai sedekah pakirak paring akidak pakir miskin reng tak andi anak patua bagi anak yatim deki tanggal 10 bulan Muharram kelakanlah bulan nama kabri deku pada maka dak demah payosap tu akina engkau menter tuli haji tu akina engkau nak menter bini dua becik ring bini ni kocak sini ila tapak pancen dengan boy kiai dak nama pancen dengan bini ni kedua oi kieu kula tapi ke ento te larang Allah king sambian sake ate kelero usap dede namun lagi nabi dia boleh Allah menter sabar jangan Allah tak larang menengku larang berarti kok tentang Allah saya punten oh mucak bini kena gimana ini jangan tak boleh keng tak boleh kule seorang bini binak bibu anak ya keng piapin kapan kule ngocak ongku patah nyeting tanah benih ngap berperasaan na elak ni serkula todus lan kule tak siap rembi orang fakir ni kebanyak keistimewaan non orang fakir haji tak lagi makat ke Mekah derma ya Allah abdi tak bisa haji ku tak cek teron beri ganjar haji abdi aku tak terus jumpa dengan masak yang macam embong tak kedu ya Allah oleh kancaran pada berselah masak mudah tak mudah nyaman tak nyaman ki kor jatireng pakir miskin semul jani ridho halal seneng tak abajian kepada tetangga muljan ikanon muljah para rabu pancen saja saya pada muljah mana bi tak ada orang fakir miskin tak ada orang soki saya beda orang soki pelan beda orang tukang cuci na mobil tukang cuci na sepeda tukang gunting tukang ni karena setuju orang fakir orang soki seru nyuci mobil sambian gelem tak lem apa boleh makai talang kau ke masuk di hula cang ruki mobil ni pickup asa aki paling ni tampilin bi orang mana sampai jepun kau kiai nang di mata timbah kiai seru nyuci mobil
Tapi sana mana boleh kalau bunuh seron nyuci. Cung tak leman. Ternyata orang yang saya coba saya tadi beri 15.000 biruki. Boy sikat. Pacik bersen. Sekarang kong jong nanti lagi berasa sehat kakek jong. Benar manfaat. Jadi long pakai miskin ni kaki pas santuni pas adu amin kaisa mustajab tembus ke Allah. Ni kapang-pang. Saya paling akhir atua aki muka-muka Syafi'i sareng raji epon paring na acu tu fiddin wa dunya wal akhirah kaparing na sakinah mawaddah warahmah. Bila terjadi nikah mana cocok hidup rumah tangga kalau ben syariat Islam. Bila cocok ben syariat Islam mesti timbul sakinah mawaddah warahmah baik ratin atau tak ratin. Kencang orang cang nafsu seseneng menandik bini ratin. Padahal kadang-kadang ngandik bini ratin ini nolenya keen ate. Beda bini dah berjubah celeng pandek semua bercat semua tekor ki ular. Tapi ni kata tukang pecet pun malam ni bisa dipakai pun malam. Katin apa? Saya cuba nama seratin. Saya coba nama seratin. Mun saya kiba katok betok seratin. Keng mun saya celap kak kantong. Reng bini saya fokus, reng bini saya perhatiin, reng bini saya taat ke laki. Nah, keng kiba katok betok bah campur. Kemana bini nak kakek sapi? Ajian, sakemai kok campur ban pang. Tenis serah. Tan kula kita oning cak beding serah. Keng kula yakin, kojok nyari betul berada je sambian. Berarti ni ka super ke sapi tinggal sapi makai tak super ke yang lain. Andik bini ke TV cak kampuni pamator cukup sakak dintoh muka-muka sakoni jadi tambana seraman rohani kento langkong dari 30 menit nyontolong dek ke para sepoh lengki dek tempat sesai para piyaki karena beliau akan menyirami rohani kita biar barokah penuh dengan takzim penuh dengan khusyuk ngistuaki bahwa beliau adalah zurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kempang mengalir barokah jak saking selang tak atek petik mana bikin masuk di pakai beda barokah nak atek petik banyak elah banyak ni kan nak tek teletek mana bi barhabaib insyaallah amin ya rabbal sakak dinta pamator muka-muka Umar sekeluarga paringna kecemperan hidup kecemperan sesejana tak cukup mungkin nang ke pengajian mar paling rang-rang 5 tahun sekalian nang ke minimal pakai istighosan ni kini ngenceng kiai kini pada motor sekelangkong korang langkong ipon nyon sabora hadanallahu wa iyyakum ila aqmitarid summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.